Ćao ljudi, ajmo house tour. To ste svi najviše tražili, tako da evo vam ga. Sam ću ovdje na kratko prekinuti cijeli klip i nastavit će se poslije ovog mog intra. Moram, dosta toga sam zaboravio. Kuća još nije gotova, vjerojatno vidit ćete u videu dalje da kuća još nije gotova i ovo sam snimio samo zato što ste me jako puno tražili, pisali na Instagramu, na Faceu, ne znam nijak gdje, ne na Discordu. Snimio sam vam, nisam niš sređivao kuću, znači doslovno ovaka je kuća uvijek i to mi je baš bilo u cilju da vam snimim kako je u kući uvijek, a ne sad da ja sredim ulickam pa da vi vidite nešto fake. Znači kuća uvijek ovako izgleda. Ništa nije preuredno, predotjerano i ništa nije dovršeno. Tako da kad bude sve završeno, snimit ću još jedan house tour. Baš kad bude sve ono ulickano, kad bude bazen gotov, kad bude gotovo. Baš nak sam dosta stvari preskočio i vam sad nekako ukratko probati ispričati, da tako kažem. Nisam nigdje spomenuo da je, zapravo jesam spomenuo, ali nisam ništa detaljnije objasnio, kuća je cijela smart. U cijeloj kući je podno grijanje, znam da će se dosta pitat. I znam da će vas jako zanimat taj smart dio. Ako želite da snimim baš samo o tom smart dijelu, napišite mi dole u komentare. Uglavnom, aj recimo neka zanimljivo šta možete s tim smart gluposti. Recimo gore na kući ima neki weather station i recimo vani krene padat snijeg, sve žaluzine se u kući dignu, svjetla se prebace u plavu boju, ne znam, upali se kamin i tako neke šeme. Uglavnom, to je jedna stvar, recimo ako neko nije u kući 15 minuta, to jest ako nitko nije u kući 15 minuta, sve se ugasi, to je druga stvar. Uglavnom ima beskonačno mogućnosti, tako da doslovno bi trebao cijeli video o tome snimiti posebno. Što se tiče grijanja, podno je grijanje, gore na kuću idu solarni paneli i grijanje na struju dizalicu topline, jel? Tako da vjerujem da ćete i to ispitat i vjerujem da ćete pitat koliko koštala kuća, nemam pojma, ni ne razmišljam koliko koštala, bolje da ne znam. I dosta stvari u kući mi je tata pomogao napraviti, znači on je majstor, zna čovjek sve radit. Tako da sam puno novaca tu uštedio, naprimjer sami smo postavili parket, sami smo ove lajsne napravili, stepenište smo sami napravili, ogradu za baš puno stvari smo sami napravili. Uglavnom na takvim stvarima možete puno novaca uštediti, evo ako neko pravi kuću, to vam je savjet, šta ja znam. I mi smo napravili puno bolje nego što su neki majstori napravili, tako da ono. Evo jedan primjer, na primjer stepenište. Znači ona gazišta od stepeništa, uglavnom cijelo stepenište. Neki lik je rekao da bi on to napravio za 35.000 kuna, postavili smo to sami, na kraju je to izašlo onak, ne znam, 7.000 kuna, što je 1.000 eura, a 35.000 kuna je 5.000 eura. Tako da 4.000 eura ušteđeno onako tjedan dana posla doslovno. Recimo to ne znam šta vas još zanima, pitajte dole, mogu napraviti neki Q&A o kući, šta ja znam. Uglavnom sad idemo na neku malu montažu i onda da kreće house tour. Uživajte. Ja ovo nikad, ljudi moji, nisam radio, tako da ne znam šta radim, ali bit će dobro ako lajkate. Dakle, kako da krenemo? Ovdje su ulazna vrata. Samo treba Zobra pokazati ovo da se može na otisak, jel? A na moj ne radi. Ne može. Uglavnom se otvaraju vrata na otisak prska. Znači s ulaza kad uđemo ovdje imamo neku garderobu, kao tu su unutra, evo možete vidjeti patike neke, imamo ovdje pojačalo s kojim za patike ne zna niko. Ovo je za jakne i ovo za jakne nema niš posebno. Znači ovdje ima jedan dio za sjest. Znači kad se obuvate možete na ovo sjest, mislim ono dosta je čvrsto, jel? Neće nikud. Pokraj tu je Miroslav, moj savač. Inače Miroslav, jel? Inače ljudi, kuća još nije skroz gotova, to ćete vidjeti na puno detalja. Evo na primjer ovdje fali jedan ovaj okvir za ovaj prekidač. I ovo je zapravo jedini normalni prekidač za svjetlo u cijeloj kući.
Znači, pazite, vi ćete dalje. Ovdje je jedan obični WC za goste. I vjerojatno je sad baš eho velik, ali nema veze, preživit ćete. Znači, obični mali WC, imamo ovo bijelo, ovo crno, sve je crno-bijelo, jel? Ovdje da se ogledate lepo. Da se ogledate. Neću ti da ogledavam. Ali kažem, nije još gotovo, ali sam dobio toliko poruka, aj snimim, molite house tour. Pa evo, snimam house tour. E sad, pazi ovo. Znači, to je prekidač. Znači, na tom sve ima. Znači, palimo, gasimo svjetla, jedemo govna, roletne spuštamo, dnevni boravak, prozor 1, prozor 2, prozor bla bla bla. Uglavnom sve imamo, temperaturu štelamo, šta god, sve tu radimo. Za sad, i kao što vidite isto fale ovi okviri. Ajde, da sad, to ću snimiti jedan poseban video, ako neko želi možete mi na Instagramu zapratiti Ivan Ramic, pošto tamo puno više objavljujemo o tim stvarima, jel? Ovdje imamo kuhinju u kojoj sam sad slučajno nekako ugasio svjetlo. Znači tu imamo kuhinju, klasika, stalno odgađam house tour i treba mi doći uskoro frižider ovih dana, novi veliki, jel, koji ide u cijelu ovu rupu. Ali onako da ću odgojiti frižider i onda će mi za tjedan dana doći nešto drugo pa ću odgojiti to, tako da se sad odlučio da snimam dok je Zobra tu, on mi tu pomaže, znači moj kamerman. Može se okrenuti malo da vidi koji je kamerman. Da. Uglavnom kuhinja. Frižider treba doći novi. Ovdje imamo klasične elemente, sušim krpu koji su Balkanci. Ovdje je kanta za smeće. Imamo ovu indukcijsku ploču, jel, koja je brutalna, čudo tehnologije. Ovdje stoje čaše, ovdje stoje gluposti, ovdje stoji neki kao alkohol, to je, jel... Ćao, braco. U biti i ovo je forica. Znači imamo ovo. Sad tu moj kamerman braco puni mobitel, ali imamo ove kao utičnice. Bam, nema utičnice. Bam, ima utičnice. Svaka čast. Nema utičnice. Uglavnom, jel ti treba uštekati ponovno telefon? Pa mogo bi, da. Ovdje imamo jedan, mislim nije touch screen, ali on vam ove roletne radi. S roletama se igrate. Prozor kako se otvara? Prozor se otvara baš čudno i dosta teško ga je otvoriti. Sad sam utekao Day List, hvala. I otpada. Prozor se tako otvara zašto da se otvara ovako kao ovaj, otišlo bi se, mislim ne bi bilo u kuhinji mjesta. Dalje ovdje imamo jedan šank, kao, tu isto fale stolice, koje još nisam kupio zašto ne mogu naći ovu visinu stolica, jel? Ovdje imamo, znači sav namještaj u kući je custom, tako da je ovaj stol custom, ima kao ove... A vidite kako ide dolje ovo u X kao crno-bijelo, bla bla. Stolice su dosta obične. Meni se sviđaju baš udobno. Sviđaju se stolice? Da. Stolice su dosta obične. Ovdje imamo još jedan cijet, ovaj tripod, ne znam zašto tu stoji. Uglavnom imamo daljinski s kojim mijenjamo boje ovdje gore, kao što vidite. A sam čuknuo glavu u sunce ti. Puknuo ovaj prozor ovdje. Tu imamo isto ovaj cvijet jedan. Ovdje imamo Emu. Ćao Ema. Ovdje imamo neke dekoracije, ovaj globus. Dalje, ovo je sad kao već dnevna, zapravo ovo je sve jedna prostorija, tako da to je sve jedna prostorija. Uglavnom ovo je kao dnevni boravak, imamo veliku ovu kutnu garnituru, to jest TV, ispod TV-a ide kamin, koji još nije napravljen. I trebamo novi stolić nabaviti, to jest trebam. I ovdje ima ovo. Znači ovdje imamo ovaj dio kao, to izgleda kao da lepi. Sad ne znam kako na kameri izgleda, ali uživo izgleda baš ima neki ludilo izgleda. Dalje što imamo, pošto je blagdansko vrijeme, imamo jedan bor ovdje. Lampice Zobra išteko. Ali tu dolje u podu imamo jednu utičnicu baš predviđenu za bor, pošto je boru tu mjesto. Ovdje ispod imamo ladice koje ne služe ničemu. Ovdje imamo terasu i vanje je bazen, ali to ćemo zadnje pokazati. Stay tuned. Stay tuned, da.
Aj gore si. Ok. Znači, kako da vam objasnim, koliko kuća ova ima katova? Pa, ne znam. Znači, jako teško objasniti. U biti ima 3 etaže kuća, ali nema 3 kata. Poluspratovi su. Polukatovi su sve, da. Dalje, ovdje imamo master bedroom, koji apsolutno nije završen. Znači, imam stari krevet koji sam ponio iz stare sobe, ako se sjećate nekog Studentski drugog život tura. ovako izgleda. Da. Tražim nekog ko mi može napraviti custom made krevet koji će imati ogromno ono gore i da mi bude točno na mjeru. Tako da to još nije gotovo. Kao što vidite, ove gluposti tu nisu gotove. I što zaboravio sam reći da u svakoj sobi ima ovaj display. Znači u svakoj sobi je display i preko njega možete sve. Kraj kreveta čisto biti ti. Prekidač. Pa, jel se to zove prekidač? Kao display, šta je? Pa, smart prekidač. Smart prekidač, u biti cijela kuća je smart, a o tom ću vam ispričati na kraju videa, tako da stay tuned. Oho. Ovdje... Tu stream. I tu ću vam stvarno jedan poseban video napraviti, zašto apsolutno nije niš gotovo, vidite kablovi su svuda, sve je svuda, doslovno nisam htio puno ni spremiti, nego da vidite čisto kako... Ovo svjetlo ne blinka nego samo na kameri, tako. Da, svjetlo ne blinka, to je kad streamam, jel, baš je dobra stvar, uglavnom. Isto kao što vidite imamo ove gore. Možemo isto mijenjati boje koliko se to vidi na kameri, nemam pojma. Vidi se. To i pokraj, ovdje imamo kao vidite klizna vrata. Poanta tih vrata je, u biti ona idu u zid. Poanta njih je, kad ovdje nekad u budućnosti mojoj ženi, koje nemam, bude... Znači u budućnosti kad, ne znam, neko mojoj ženi, djetetu, šta ja znam kome, bude ovdje ured, to jest gaming room, da možemo otvoriti vrata i pričati, pošto je ovdje predviđeno da ide ovdje još jedan kompjuter na ovaj zid. Tako da ovdje je sad nered, skladište, imam ovaj dres, ovu tipkovnicu, imam 100 stvari tu, tako da tu nećemo puno Samo ću vam pokazati jednu stvar. Znači onaj tamo prozor. Znači ovo je ovdje prozor. Sad kad ovdje recimo dođe stol do ovdje i trebate otvoriti, ne možete apsolutno nikako. Zato sam ja majstor, doktor. Pazi ovo. Ček. Pazi ovo. Screen 2, opa! Uglavnom mi prozor je zatvoren. Nice. E sad, zaboravio sam, preskočio sam ovdje. Šta je ovo gore? Aspirator. Šiii. I uglavnom TV je dolje. Isto na daljinski. Ma u sekundije pa. E sad... Znači sad imamo ovdje, ovo ćemo zauzimiti, a dok se ona digne mi idemo ovdje. Ovdje. Inače ovdje je walk-in closet. Znači, kažem vam, nisam niš baš puno spremio, ostalo mi je ovdje roba. Znači u ovom držim robu. Jel? Kratke, duge majice. I ovdje imate, znači ja ne znam to iko radi, ali ja ovdje imam kao šorkat odjeću. Jel imam svi to? Imam onako stvari koje sam jednom nosio. Ne, šorkat odjeća je meni, znači sad neko me nazove, aj brzo dođi. Aha. Ja imam već spremno, kužiš tu. Hlače i majicu, samo obučem i aj zdravo. Pametno. Svidio. Znači tu ide veliki ormar. Zapravo, ova cijela prostorija je ormar, samo još nije napravljen. Ovdje imamo WC. Pazi ovo, 2 svetla imamo, pazi ti kvalitet. Imamo isto koji u onom kupatilu, imamo 2 ova. Imamo dolje, kao floating ovo izgleda, nemam pojma. Uglavnom kao floata. Ovdje imamo tuš, isto walk-in shower. Znači dođete ovdje, fino, ne pustite. Ima ovaj tuš ogromni i ima ovaj slap koji vas masira. Forica. Ovdje dolazi kada, inače ovo je staklo da ne mislite da je ogledalo. Ovo je staklo. Tu dolazi kada i ova slavina koja još isto nije montirana, jel? I kad legnete u kadu imate vidite cijeli grad iz kade i ovdje iza ima jezero koje sad ne vidi zašto. Tamo zamislite grad. Tamo zamislite grad.
ali se ne vidi na kameri vjerojatno. Ali sad ćete vidjeti isti pogled je ovdje. Ovdje sad se odiglo vjerojatno. Ovdje. Znači kad legnete u krevet, Tu zapravo se vidi fino. vidite cijeli grad. I bazen. I bazen u koji je pun smeća. Inače ove su sve klizne. Ljepše izgleda, šta ja znam. Idemo dalje, odite vam. Znači vidi, sad smo bili gore, a ovdje smo vam prvo pokazali, sad idemo dole. Sad dođu dole. Vidu. Znači tu imamo garažu. Ju! Ja se skrupao. Nisam bio ovdje. Tu imamo ogromnu garažu, inače ovo tu je bazen, znaš, ovo tu. To je bazen. A može neka vrata tu da napraviš, ja da ulazim? I da uđeš na bazen. Ogromna garaža koja još nije gotova kao što vidite. Pao sam. I da zapravo imamo još jedan obični prekidač. Ovo je drugi u kući. Znači ovaj i onaj, to je to. Ovdje imamo kotlovnicu. Mislim, sad, jel vam trebam to pokazivati? Uglavnom u cijeloj kući je podno grijanje i grijanje na struju. Mislim da vas to ne zanima, iako to je jedna od bitnijih soba. Da. Tu imamo jednu sobu. I ovdje imamo jedan ovaj displej, kao što vidite, i u svakoj sobi imamo. Ovdje je za sad, kako se to zove, vešera? Da. Ali spremam se napraviti ovu teretanu, napravio sam za sad jednu spravu. Bila je dosta jeftina, neko je prodavao povoljno polovno. Tu sad sušimo veše, vidite, nemojte nikad sušiti veš u sobi. Oni se ne vide, sunce ti. Znači treba nabaviti sušilicu, hitno, to mi je baš hitno. Ovdje imamo jedan kompjuter još. Tu, očajno je kako izgleda, sve je dobro. Ovdje imamo još jedan WC, ovo je dole WC i tu idu peruce, sušilica i ovo je jako neuredno kao što vidite, zato što tu svi koriste. Ovdje sam se ja kupao. Tu se on kupao, da, zato je neuredno, nisi očistio za sobom. Ovdje već se šolja. Isto imamo ovaj tušić lagani, isti kao op. Oho. Isti ovaj, ne mogu ulaziti unutra mokro vjerojatno. Nije, sušilo se. Zato što ima podno grejanje. Idemo sad na terasu. Terasa još nije gotova, ogromna je. Terasa je ogromna i ovdje imamo bazen i apsolutno niš drugo nema. Evo ga taj polusprat. Tu je polusprat, tu se Tu je dobro vidi. master bedroom. Inače ovdje ide TV jedan. Tu ispod. Ozbiljno. Da, tu ispod ide TV da možemo igrati PlayStation iz bazena. Fora. Bazen će biti onaj Infinity, vidite tamo ima onaj rub. Tu, aj pokažem. Znači tu će biti konstantno vodopad. Ne padam ja ovdje. Ne, tu će biti vodopad iz bazena i bazen je dosta velik. Mislim da je tamo. Imamo skelu, to sam zaboravio reći zato što trenutno se radi fasada na kući. Kad smo prvi puta prolazili, zaboravio sam pokazati to, ovo tu. Ko je provalio šta je ovo tu? Ovo su vrata. Server room. Inače, to je baš ono katastrofcu. Ovdje pokažem kablove samo ove, koliko ima tu struje i svega. To je za ovaj smart dio sve. Znači, cijela kuća je umrežena. Ima 3 rutera, 16 interneta plaćam. Kad se sve završi, bit će još jedan house tour. Ovo je samo zato što ste me smorili s porukama, snimi house tour.